Menta ka sengi ka arpunyo tarik umaj arajar arpusau, ikertong MP jongka parti NPP i Dr. Amperin ilalet banyu kejat bat ban penlong ya kajing yalang hakasnong siang mayong kabahap hapok kamau hati konstituensi. Hakan ya kasengi la penkuburom kerpang i kandidat MP i Dr. Amperin lingdo lemru ya kibawan ban senran ya i haswa ban sedang ya kajing yalang. Hakan dia kasi lawan ban senran lang ru da iba syampang lingdo nang ta UXMLA ka maulai ba embhas imli rengkat UXMLA ka mau hati ba don bok hamdet lemru bat UXMDC ka sning uba don kupar sumer bat hadien bala awai ka jingyalang laong ba ha kapor ba i Dr. Amperin ilet paino hasilenter usurok mau hati nakisnong ba per kipat ba kiyai ap hasurok banyok kublai kti bat Dr. Amperin badai ikertong naka parti NPP. Saya sabi dah mas. Kemarin jam subuhan menjoin hara parti. Ada ex-MDC Jongsu Sning. Nantanan konserva ya Presiden Jonga Mauti NPP Blok dari Sempang Lindo. Ulani kandidat nakamta kani ka MP election kenuan banyu kecak agani ka senong kecompi. Ngasukuman iko ngampurin ilet nakaway ka senong sa kawaypan, nakaway ka jaga sa kawaypan, nakalong bamdan surag ru yan kecak. Ladadan surag bakono karab ru dan ting soper ngong kamet tekamet kentay hindray ka jinglong kumurang ba. Namar boleh wang pangiru beran sama iru baniyak kecak paniru hadipun nadin. Kamu buat namar boleh Waibor play na nakatawa ilaban ya kumni. Tenre kani kani ka mat ka bangiwan hangnin ang kamanta ka kamba kamsan ka kamyap kamim ka bakraw na ka bakraw tam ya ka ba mangi hapo ka jala megaliang ngi kung ki jaipan riulum hangnin ngimpat na sutu bahaya kan. Namar balay namar kani ka sin ka banangkong ka bangayo ba i candidate kertong MP election ibadah tur sisya ka rai dam ibadah rong sisya ka kendong kensurot kisnong kitau barakoy dai di Madam Amperin hagakot ngasemu iu play nengkong bat kadai ka bok kanusip ka bakraw sisya yangi kung kajait benriu ritpat jangan hulum jihan ni ba uplay wa saya ini Madam bat ibala kloy ban sime kada gelengkor ka bakhian ka bakhiatam nagapadapan ay kiji syakri nagapadag ni ka dong ka thang kham tam yang ya pi ki ba don ha ka jaga ka badang sadin kendiat ngakwa ban itu ibi Madam Amperin dei breu iba stet tam pilai through leg and bread jong ka one shilong pan di konsi ber life di konsi ya kiji sadin jong ki snong ki tha te ngai scam ba ki wan phi mata kasi ngalai so ba the first candidate MP iban yu kejar hani umsia te niate bi ka background we yin ka MP pi wan na yin ka ba shakri ba pila contribute ba ye ka jala ka jogi pili khun jong lit PG mar ba ne MP jong yi ba along nabi kiman along MLA pila don hinmen jong pi lit RG Lingno ibalong dynamic ibagi beriu isyania pimi le kaye kesem kabaran bolong kabala contribute iya ka iblang kesana ngi siam hakani kenti mita ka party NPP kala jiet sisha ikanabit kabadon nedong sedong nesi umdan syu kujiduna hoy ngom ba biang lu dong sedong tunggu beriu ngam dong gor hot ni biang dong sedong hari bo biang dong sedong tam bulai di biang sedong lele te hanni ko siam nga yo so tang kentin hoy ngal yo so ada yang 4 jual
kani step ke mana ngan bu cik ke bawah ke cingim ku jangan mamla ang kudur ba ngan 1 point sa kani gasno ngam jutip ru badan ku kani gasno ha kani jaka but ba mapi baro hide si para matni inong song jong ka jela Meghalaya mas ngutuna sibon ba ha kani step ha kani wan jonga sa kani jaka ngayo ban tikai sibon ya kacing tip kejongan pi baro hidei sibenta jong kata hima khairin mo ran moyong ran mokudo ran lempun ran amjong ran sakra betul ngam jutip bakalong ukta nama baro sikata kacing tip kacing nang kejongan ngasih kmitbet ningkong suan ya ke konstituensi lejong rai hakani ketinggian lenti kejongan kat ni kurang ba ki balak deng pa ki try jong kani ke konstituensi ai mo ia i ningkong suai ba shemi badai i president jong ka Mauhati blok by Iwan Senran yang ikut iyawer yang banganuan sa kani kajaka menin ngadon hapo jirang konstituensi Brochis ni nga sakno hangtay hapo kay Sonapur nga sakno ang Sonapur di porbayong iba siya pang yang sakno siya ni Madam Hamjan Yupli nga ngamtip siya nung ngalit nga sunet bed na marbalay kakam kabangan train menta kanyalam yang asakman ngangam jutip pa pi iba syong hakane gasnong kita ki nong syong snong jong kane gajala ki badeiru ki try bulong try jaka hakane jaka ko pidon ni kita kiting ngawan ngayo iya kata ke yawang tay ngaya chakman ngasatip syapang kani kajinglong kajingman jong kani kajaka kajong pi ngayo snowy kani issues ki jong pi kini kitang pa kung ipa kamdek nga tray bagi ipa kamdek kung ka MLA hakiti snem o ba donbok nilay ron lang ban nga jupet nga jusngab haya ka iba donbok kamdek ikren hapo house ban ngayon iba kasaniyang jong siya kani ka jinglong jingman jingkiw siya kaman jong kani kajaka kadon ngasngap sa iba don sumer jingatu patay niya kita ki jingja hakata ka jingshem ka jingyu kajong thank you so much pa piro pidon lang hakane karansan ban yalam lang yana nang tayo don IMLA baril jumi napo maulay thank you so much pa empa ngalayat ray kat pa empa ru bat nilayat tip lang nilayat kana lang sibon kikam mentang ayo kendo saya ba bikin pri first time ngayon kendo iba bikin pri ngasakan mau ya kani kaketeng ngasakan mau ikren diktir kiba ikren hangni idon kinong yaram ru jong ka district NPP kung iba Clement bat kiwe wan babi blay sibon kini kinapa baro katni kiba wan senran yang nga siya kani kajingyalang blay umastad upha yang nga bangan po iya kani kalengka bangan kami ke kajing dunaha kani kalengka ki kita kismo ki bangawan ra laningan wanra bantay iya kani kalengka jong ki baro pide kimen ki parang ki jongi bad ba siyempang rengkat bat bilang ba baro na kular iya pi ngan wan pai dalam election MP makwa bansa armit lai mit isnom jopi ngamla mundur bapidang ya dekat kijan but
ngan itu ipi ngan sawan thai pan ngan lum ngan lang ipi kot isla ki jiktip kiba hapan pendet ya kita kidawa ki jompi kiba syam nongrim ngingim ya keren ya kadawa kabaklen nongrim ngiha pantai ya kita kidawa kibadon kam badhoot kede duty jonga bangan submit chikini kijaka ngan yad na kani kalenti kabajenjar kani bad ngasmutanat shibon ba kam haneng kendit kasurok kalapoi syakini kithan nang tay na umsning kataka jagirod lenti jagirod kabagi ong ngalatet yad lai pawa katay kasurok bagi ba syem hakini kendit panay baladet bad hakatu kasni bangayad hakatu kasurok ngaong kublay shibon blay. Thank you Jesus bakila ayani. Ya kini ginong yalang gibalakit kli alam ya kini kejaka namar na siyan aku tu kejaka mensyua kalong kasurok abang amla perbudut. Pimday banklet ya ginong yalang gibalak day ya taib lang kasalam. Bat nimla klemdak kren sepang kesenian jong iba na sakiat tu. Iba asyempang hakini kani ke election arajar apulai ila persian banya wer banya kut banya khotlang ya pi ban persian ni ngayo snow kani kedai ke stronghold jong ka NPP tonget mapi kinong song snong hangni basisin bangalayat bat ngalayo i ngam juklet kapor kan sabatay yapi bagan sawan pai syakini gitain bangan betin lenti yapi hakita kijingdon kam di jongki baro kalong kabas si shibon banyu i ba watla pidon marjan bat kasokar asam lesi kasokar kejongi kadang hampai mat syapi ban penyerengkat yapi bat kita kinong asam kibalayo i ya pada development pimday bandu jingkermen pidai ban syania bat ngania tu yapi kinong syong ko umfian kershan ya kapati NPP kershan yai candidate jong kapati NPP ngati kenang ngan sawan lang ye jingkela kat tu kat ni hapo kasan snem shibon yo ngamla tamma nga ong yepi na pedeng ki jaka ki bangalale mataray kani kadai ko way kata ka area kabangahap kon concentrate nga IEP ko way ka assurance shimli kani in writing ngan sa function kung ka Emily Jongki na marpindot Emily at UP Kiknan, mantan, ya kita schemes ki ban yarap yapi ban kiyo. Kadai ke duty jong ban pet yapi, bat ngan sawan pan, pi sapet kapor kan sapatay. Kani kelenti ya jonga ha kani ke journey ke jonga, kabang play ya ke chapter ke kemai na ke jingim ke jonga. Tak league election ke 16 East Shillong. Kalau penjok yang padahal kapati ke hukum yang ke hukum ke klaim yang ada ke wei lenti kong pila long emeli sansin pila penjok di konstitusi pi mentah hai mat segi lai pun di konstitusi ni dam kam ki nong yang lam ki ban len lade ko mopi ban le de ke kam ngapoi ha ba shua bangan rai bangan ong hoot ngan shim ya kani kalenti ngan kit ya kani kejing gaba bun sin gibriu ki ong ka kantay kanumla rengan sakun iyapi kandai kalong kumi kaban sakun diu iyapi kandai kalong kumi kaban sasngap ki jing jongki ban kapor kan sabatay pidi ban syania yang kung ba syania ka 16 East Shillong yang samtali election kila penjok to mapi betin lang ni kinong syong jongki
Let's say naman bakat mit kapor nganum lak man poy man ibay pa ibay isnong. Nrenga ngam datang ka politician, ngade ka social worker. Nga siyem ya lade ya kata katong baladadang ki issues baklam dan bakkan teulem ban snap lem ya kinong song snong ding mga kabadle data. Nga try da commission mode. Ka missionary spirit hapo tunga. Kakentu yang banlen lagi, banong siyang sukkan, banlen na kuwi sa kuwi sa kabang snap, banpet ke ay ka assignment jongan. Ngamtip kanusin kilaya ki MP, mentaki og patriot candidate MP bayu jat akas dong joki. Ngamtip na kila joki wan lagi klemwan. Kata kadai kapas menen kalau mentang mengasai kan wan gede kala ngan sim tiai gede kala kak nu ngakwa ngatrang bandikan ya lade ya kakten ka bapia kren moki kani gede kata kajelam Meghalaya kajela jongi kajela jong ki kentin ki babon jan kiriam ki babon jan ki kentin ki babon jan Kishnong ki balaha ilong hai jong i jinglong bat karong kani kadai ka opportunity na shimya ka kum ka opportunity kalat bantrai shikaw pikilong kumi kilaya kendo yang anne jing dawa jo pikikar hakapor election ban kren ya ka jing dawa yo mapakla rengo ong pi shania penjok yangan balai tak iwi siti kidon gitu giwi girang ba kibla kendo yang aki ayang aki siti what antate she born teli ki siti pin sayo pan ay hagakti ka jonga di sanstem ki bonwan pat nagi ka ki siti borok iban sapoy sa kajing kmi kajing pet kajungi jongen bangan sepen urlong kat bangalae ngatip kijing dawa kilong ibubun kajingkit kalong babakya nrenga ngamnget bangimla banginle kendit kat bangila banyarap but sangsnem lada pisa pait mat ndalakut ketem jong ki MP pin sayo i yang kata kajing tray kapas snow don nomrim Lek menta sa Krishna tikaw ti jongsi. Hilek manra ya kani kakubor. Menta ka MP candidate na NPP kan sa job. But menta kani kakantay brio. Kapatray shitom kan sa persyang magbentela ya kijing kijongi siya kajing ba. Ngek bangan sa pet dan sa kmi ibijike ijoki bat ngadas ngungu shisha ya iba shem bat kini giramba baki ay yang nga ya kani ka opportunity na shem ya kani kung ka challenge bat ha kajing kmi kajing pet yung nga hagisnem kibabon kung ka MLA ngalala banyo ikijing hikay kibabon But noong yapi, naik hike macho syakibay ki parties. Hakapor bangasdang banyan ita campaign election jonga. Kaway kajing trang nga panpaw sa kinong sosnong kawan silong parliamentary. Noong yagi kumni, tongin yatali. Kalong kami kanyan nakman manwalam ya kajing tali. Bat ublay ulas ngap ya kijing tempat diberit kijongan kat siya pangilan kajing wantut ki parties ki babher ya ka support kajongi sa island saving mat nganum syoktan ngan tray shikam ngakarmen bakiru pinya simkia ya kadekakam long try ya kadekakam Bat long mapi kita kiban ya krenlem na kabantajongan. Duailem na kabantajongan.
nang bangan pendet ya kani commission kejongan. Commission kapakayin kasem kejongi. Kaladet Institute labo mau nungrin nado si hajar kendai spa nyaupuan. Bangidang yo jelani kong. Bat ba ipa jongan. Ilit ba Peter Garnet marbanyang. Ilong MLA haka house kabaningkong hapo assembly kejongi. Na 1972 hado mentang ngin yai kay ikin nongrin bat ki jingbha haki rupam ki boker Meghalaya slam mapi kamau hati constituency bat nganget ba ublay un perpoyengi sa kabenta manginla mangin training kat lang bantay yakini ihima ng barok banpenteli kaway kasud hari hasijan dia kublay si boni ki barok